Kaixo guztioi, egoera zail honetan, COVID-19 dela eta denok dakigu, Osakidetzatik gonbidapen bat iritsi zaigula Villabona, Amasa Villabona eta Zizurkilgo biztanleei PCR frogak egiteko. Beraz, gogorarazi nahi dizuegu, 13 eta 40 urte bitarteko biztanle guztiei, 944-00-6 telefonora zenbakira deitu eta bertan hitzordua hartu behar dela. Gaur arratsaldean eta bihar goizean zehar egingo dira PCR masiboak. Hala eta guztiz ere, telefono zenbaki horretan ez badizue inork hartzen, bertara saldu, hau da, behartzana frontoira saldu, eta bertan artatuko zaituztete. Ez dira egoera gozoak, zailak dira, eta bidean, martxotik hona, hainbat lagun joan zaizkigu eta sufrimendu berezia jasan duten famili, senitarteko, herritar eta lagunkide guztiei Zizurkilgo udaletik gure beserkadarik estuena luzatu nahi dizuegu. Azken egun hauetan, aipatzekoa da, Margarita Larrarte Roteta gure herritarra COVID-19 dela eta zendu dela. Eta azken aurre emateko zailtasunak izan dituzten hauetan, gure beserkadarik estuena eta animorik handiena sendi guztiari. Baita ere, gogorarazi nahi dizuegu, COVID-19 dela eta positibo izan eta etxean konfinatuta egon behar zaraten guztioi, udalak laguntza zerbitzu bat eskaintzen duela. Beraz, zailtasunen bat, behar bereziren bat, baldin baduzue, jar zaitezte udalarekin harremanetan. Decíamos que en estas situaciones tan difíciles del COVID-19, durante la tarde de hoy y el día de mañana, desde Osakidetza se van a hacer unas pruebas masivas, PCR masiva, a toda la población de Amasa, Villabona y Zizurkil de entre 13 y 40 años. Para poder coger cita hay que llamar al 943 00 69 70 y si no es posible, acercaros al frontón de Arzana de Villabona y allí mismo se os atenderá. No son momentos nada sencillos, son difíciles y desde marzo hasta hoy, pues todas aquellas personas que han tenido que sufrir la pérdida de algún ser querido, desde el Ayuntamiento de Zizurkil os queremos dar un fuerte abrazo y muchos ánimos. En especial, en estos últimos días nos ha abandonado nuestra compañera de pueblo, nuestra vecina del pueblo, Margarita Larrarte Roteta, y desde aquí un abrazo enorme a toda la familia. También recordaros que si por algún motivo del COVID-19 estáis confinados en casa, el Ayuntamiento ofrece un servicio de ayuda, con lo cual no dudéis en llamarnos. Guztion artean egingo diogu aurre, elkar zaindu gaitezen.